Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Galacia Kapitulo 6, versikulo 2. Agtitinulong kayo iti pakadagsanan ti tunggal maysa tapno matungpalyo ti linteg ni Kristo. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan amay tampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Naikat na ito'y manukang kaon. Kunamot lang no asino akagagatan no da nila kay na. Ngam no awan nila kay na agtog-togaw nga agsil-sil paon. Ay, sadot ni Linda, kumare. Ay, numero 1 asa daot. Makita mo, ngayon daw asyak ti agwalwalis di taparaangan may. O nga raw, mare. Pasaray, bigat kan malam ka nga gulwalis. Trabaho amin, mare. Taday ta babae, numero 1 asa daot. Ay, kat, ibagam kinila kay na aray tangar aramidin na. Ay, talaga aday ta ti aramidat, maray. Naskan, amaamuan di anak ko ti pudno agalad, day ta pinakasaran na babae. Lakay, naluton tay kayat mo abalunan asidaan. Ay na, naggaget kan, bakit? Aglaba akin ton madamdama. Iraman kun alaba antibado ni nanang. Ay, wun man, tapno, maay-ayo, mait. Barang tamadlaw ko. Aging ga itang agasawatan, dinak pay lakayat. Ay, kat ano samlatan ati ugali na. Salaam latan. Nanang, siya kun ti agwalis di taparaangan. Umay kamanganan. Diyak kaya ti panagwalis mo, sinsinan. Anya? Ipakan mo iti aso day tanabati amakan, tadyak kaya ti lutom. Sobra kamot nga agsasaw, nanang. Paspasensyaan kan. Ngam sumubsobra ka na. Ha! Rimwaran, tipod no akolor mo, Linda. Agin sisingpot ka no nakasango ni Amadaw. Ngam no awan dito'y balay, sungba-sungbatan naklatan. Nanang, adda akon. Nay! Si kamot gayang barok. Nasaya at man, tay may nakbinisita. Kumusta kan nga manang Linda? Nasaya at mat. Ala, umay ka. Umunag ka, taagkapi ka, email. Natarimaan kaya man dato'y kusina yo, nanang. Tinarimaan ni Manong mo Amadaw. Kan naglinisan dato'y kusina yo. Saan akasla idi awan da Manong Amado dito'y? Agtataray dagiti ipas. Dayta. Kapi ka. Ay abamot ani manang Linda, nana. Ay, bayam nagtrabaho dito balay dayta sadot a babae. Sadot? Ni nanang atalaga, tila ibagbagam. Ay, plastic dayta babae. Di kagat agyaman, taada kadwam dito'y balay. Idi, agririri kang agmaymaysa dito'y. Itataada kadwam. Agong ungot kamatlat ta. Jack laim pagaro pakas jati ugali jay katugangak. Apay aya. Ay, nagado ang masasao na kanyak. Kunamlan perpekto. Daytan, mangrugin ti kalbaryum. Anya pa'y ayati makunana. Siyak mo't amin. Agluto ak, aginawak, aglinis, aglaba. Hanggang adapay la makunana. Ay, kat di mo mat ipalubos nga abuswan na ka, Amom no anya ter aramidan na nga agmalmalam. Anya? Agboy-boya iti TV. Ay na, jak pa'y kat masublat jay TV, Jak pa'y makatugaw iti salas mi. Taidjayan nga agid-id da. Ison ati buy-buyaan jay TV. Ay katwan, No idda pa, ta nakaturog. Agungot mo't. Iso nga imay ka dito'y balay, tamakibuya ka. Ay, when amare, makibuyak man langan dito balayo. Ay, agawid ak inton madamdama. Sakbay ti alas 3. Ay na, sigurado ang maragsakan ti asawak. Tadya paborito na ti inluto kasi daan na. Ay, isunjay si Mangpat. Ha?
Sinabat adagos ni katugangak. Inununaan na kon. Nasaya at tasimangpot kan amado. Una nang, nabanuga. Ay, sakbay nga umunog ka dita balay. Ah. Denggampay dahito ibagakan ka. Anya nga minday ta. Ni bakit mo? Apay ni Linda. Rimwar anasapa. Nagawid laeng itay 2:00. Napanan na ngay. Eh, diya mo ah. Panagkunak. Napanakikaruba. Napan siguro ijayan ti kumari na Amamok na dya kumari na, nanang. Kasanaw no napan naglalaki. Oh, anya ti makunam. Nagsakit tulog, nanang. Kaya't ko pa lang tagina na. Tani, Ay, nabandog. bantayam day tasawam. Mga no isukat na kay ti sa balay. Ay na. Naglaing kanyag luto pa kahit. Ay na. Bilibakin ka na. Naimas talaga ti sidaan. Siyempre amok a paboritom day ta lechon paksiw. Anyamat day ti linutong nga inapuyan si ka, Linda. Ne, apay nanang. Nabasbasa! Ha? Ay, anya klase day ta. Inapuy laeng, di mo pa'y maluto ang nasayaat. Ne, nanang, timagder ka matan. Ay, awan ganas ko na mangan. Mapanak mangan, ijayan da imen. Awan tinaimas asidaan mi nanang. Ginisala ang sardinas. Ay, ura yun Nanang, jakmat iparit nga umay ka dito'y balay amangan. Ngam naimas mat nga agluto ni Manang Linda. Nagapgad to pa'y titimplana. Hay, bladak lang arudan. Siguro, inapamanan ni Manang Linda. Ay, diyak mo. Nadagsan na talaga ti darak kan kuana. Makaturturog akong bakit. Maturog kan ay, damagak man pa'y kan ka. Noon niya't imbagbagan ni nanang, itay sinabat na ka. Dajay. Amok adamanan impulong na kan ka. Baybay amon. Masapul ang maamuak, noon niya't imbagbaga na kan ka. Saan mo't amabalin akas jay titrato na kanyak Imbaga na nga awan ka kano nagmalmalim diti balay. Nagmalmalam? May sa oras laang nga awanak dito'y balay Napanak na kibuya ije balay ti kumarek. Hanggang ibaganan, nagmalmalam nga awanak. Isungarod ako na kapasinsya amon. Aglablabasan ti inam, amado. Jackson mapasensyaan. Maturog takitin. Gagangay ti bumakit. Tila mapampanunot nan. Jackson makaturog. Ay, marurudak iti inam. Anya ti kunam. Napukaw jay balitok asingsing mo. Wan, kat amok, ni Linda tinangala. Ay sos! Unay mo't daytan anay kamkamang. Takawan na pa'y tinakaikamangan na. Sadot lang arudan. Agtatakaw pa'y. Ay no siyak. Jak kayat tikas ta manugang. Ta sino kumati mga yat? Ay kad makaamu kamutin Manugang mo mat. Makaamu ni Amado, noan niya ti aramidon na. Nasken amaamuan na, dagiti saan an asaya at nga aramidon jay asawa na. Among kadino asino ti talk of the town ita. Sika. Anya? Manulaang nga aldaw asa anak arimrimwar. Tabi na'y bayak ni katugangak nga iso ti rumwar. Ang amita, siya kon ti talk of the town? Asino nga'y tinagiwarwaras iti day ta adamag? Asino kumapay ngay ni katugangam Una yan. Irugi na di tapurok uno aging gaijay kaudyan apuro. Kita man ti kasta nga ugali na, mare. Kasano nga rod nga erespetok ti kasta tao? Anya nga'y dagiti inwarwaras na. Ay na, asi kakanukat sa dot kan agtatakaw. Anya? Ay no, talaga Jackson mapasensyaan. Ay na mare,
Di mo ibagbaga asyak tinang ibaga Indanon ko laang kan ka, tapno amum tar aramidem. Agin no na ta ita amang sabat ka ni Amado. Una akti katugangak. Kita man, no asino ti makaununa makaipulong. Aday tantilugan. Adda agliderwar. Iso amaun una akti katugangak. Oh, bakit? Apay nga da ka ditiruar, kat ni, agar arbes. Talaga nga inururay kalakay. Aday bagakkan ka. Kasla seryoso ka. Mabalin ka di. Saan kan nga agtrabaho no bigat? Taapay. Anniversary ta. Nalipata mo? Ay, una niya. Ay, anniversary tagayam ngagpaiso. Rumarta. Agday tamot Ay, katuan Dua talaang Ditan mangikuyog iti sabali. Di mo kunaan nga inungtan na ka ni Manong Amado. Isua dito'y kabalay amaturog. Ay, marurudak. Talaga naglaeng agdrama day di babae. Asino manan aya, nanang? Asino pa'y kuma? Dinilinda. Ay, nananang. Nasingpot mat ni Manang Linda. Apay aya ka gurguram. Anya na singpot. Naglaing to pa'y nga agaramid iti istorya. Saan ka kadi akasta, nanang? Taamom no asino ti mais stress iti day tangar aramidam? Ni Manong Amado. Ay! Awan bibiyang ko! Ay na, nagragsakak lakay. Tanagdate tamanan. Kalpasan ti manu atawan nga agasawa ta. Ay na, pasensyakan bakit? No, jak malagip anniversary ta. Wan, amok namin akanayon ka abisi. Ay na, nagado nga minter aramida ka di opisina mi. Iso mabambanog ak unay. Kat tikait ko kuma, pumintas tilin na ngenyo kininanang. Ha? Naragragsakak pa'y kumaan no mapasamak day ta. Dinto mapasamak day ta Amado. Amom no apay? Apay. Tingamin inam. Nagalas ti ugali na. Agasem. Napanak in chismis kadagiti ka aroba. Ibagbaga nakit din nga agtatakawak. Ay, Day tapay timay sa arason. No apay nga inawis ka nga umay tamangan litiruar. Nung amin ije balay, mangag na amin na pagsaritaan ta. ay, Bagbaga amot dya inam Nasaya at ipakpakita na no nakasango ka. Angam no awan kan, kuskusilapan na kun. pasensya mo ni nanang. Amom Amado, maibos ti pasensyak. Hindi mo kumaurayan maibos. Tano mapasamak day ta, pumanawak langan iti balayo. Anya? Ay, unay kalaki din bakit? Anniversary ta, agong ungat kaki din. Idi pa'y lang amin nga ibagbagakkan ka. Asaan mabalin makipagyanak kan kwa na? Wenno aglangan kami adwa. Anya ti kayat mo? Aglaban kami? Agpinangat kami? Bakit? Happy anniversary. Basta, bagbaga amat ti inam. Iti kasta, agkinaawatan kami. Rabi imatan anagawid kayaw kan ni Linda. Happy ngamin nga inuray da kami pa'y laang nanang. Naturog kay lata ko man Iba't bati daklatan dito'y balay. Nagalas ti ugali yaw. Amoyaw nga awan kadwak dito'y. Anniversary mi ngamin kinilinda. Ay, anniversary yaw. Iso asandak amabalin nga isurot, itinapanan yaw, kasjay. Ay kat para kada kami niya kasawa day ta, nanang. Kasta kayo kit di Unay kay laki din aya, nanang.
Makabannog, ano sumangputak iti malam, agin inno na kayo amang sabat kanyak, tapno agipulong kayo. Ay, day ta asawam ti ungtam. No saan nyo abalbaliwan ti panakilangin nyo kinilinda, nasaysaya at langan no pumanaw kamin. Panawandak nga agmay-may sa ditoy. Ay kat talaga akas ti mapasamak nanang. Jack kayat adumteng ti panawen, nya agkinabil kayo kinilinda. Nanang, naibaga kanyak ni Manong Amado dagiti sentimiento na. Ay, madlaw kumat ngamin niya aglablabas kayon. May sakamot. No panawan da kada Manong Amado kan Manang Linda. Asino pa'y ti kadwam di tabalayo. Nasaya at kit di taada ni Manang Linda amang linlinis di tabalayo. Adamang luto iti kanam. Apay ay adi ma-appreciate dagitang ar-aramiden na, nanang. Jack nga rod kayat ti ugali na day jay ababae. Nanang, sikat ti adamadi nga ugali na. Na, Amirisam kumaanalaing dagiti biddut mo, nanang. Aldawan. Apay adi pa'y la nagriing ni nanang. Saan pa'y mat-arimwar di ta silid na? Amado. Ay. Anak ko. Ni, Umay ka man dito isilid ko. ay ayaban na ni Amado. Apay nga ta. Amado. Ay, masidagak nga ta. Ang mga noong tanak. Jay agas ko. Amado. Agas na ka no. Ay, adamarikrik na no kasta. Asit gak man lang. Nanang, Maulawak. Jack makabangon. ay, sapay awan ni Amado. Ayan di agas yung aya. Agaw atam. Di tatuktok ti kabinet ko. Ay, nalipatak ngamin tinagtumari ti maintenance ko. Sige, mabitla ang tagaw atak itirabaw ti Tokadoryo. Alwadam! Mga numatinag ka. Winanang, talagang agan nadak. Tadyak kahit ang marigreg, tuy umuna nga po kuyo. Anya, agdadagsan ka. Winanang. Ay, uray aklapimig sa anak ang iti dayta. Ay, saan kung saan akasapulan ti agas? Naimbaga na kon. Ay, adto'y ti agas yun, nanang. Agtumar kayo kitdi. Di yo baybay anti salon at yo. Tapno maaw-awir yo pa'y tagbalin nga po kuyo. Ay, sige. Kasati aramida balasang ko. Ay, munto'y nga rudon ta agas ko. Tagtumara kon. Saan anasaya ti manggura iti kamang ti pamilya? Agtitinulong kitdi, ken agkikinorektar iti nasaya at awagas, no adda pakapilawan ti tunggal maysa. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag, insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.